Ful vreme je užitno. Zelo. Spet oblici rdeče krilo. Navadno. Fuck. Fucking karnič, jebote, kaj to? Oj. Kjera za fukancija. Kaj boš kaj naredil? Ne boš, če so hoga naš. Dobro, se ni tako nič gripa, sam tako ful malo ga je. Daj, ne me jebat, brat. Kam pa je Teo šel? Daj, ni zajvance, pet naprej. Koliko je linij, brat? Konec smo z kvalifikacijami. Kaj meniš? Drugače super, jaz sem malo šel strela, ampak drugače optimalno, malo blata, malo sušine. Melhija, senda, to je to najjače. Senda, jaz sem bil shit. En prasec se mi ni hotel umati. Naj, MTB, pička. Wow! Kurwa. Ma kurac. Otišlo.
Ajde! Baka tata. Ajde! Današnji dan je bil zelo optimalen, Nejc ga je ful palil, Tevš tudi, Mato tudi, pa Jakob ga je ta najbolj palil. Jakob se skoraj bil zraven mene, ampak je bil še vedno odličen. Vendar ni prišel na stopničke, saj je počasen, isto Nejc, ki je dvakrat fuknil. Nasvidenje, hvala, ja, a Nace se odjavil.